auto do or I feel about us ever bonkomo. Then no I crazy no time if you measure in the mancha if you to me bonkomo. Nti if you have if you da and a plaza let me go you. So was a bibia you also company. It's a crying you may tell you there in one share and one tea off go to Bruno. Ever wasn't if you tum na you show your Costa TV. The head baby so autumn no okay. And I remember you said Obazi Amma Arabic to pay to my chain. The man also Amma Arabic pay to my chain, Mrs. to return a man na Alkaim. Better a copanasi, the way to Amma the Prachian. Mrs. OMAR bin ABDULLAH. Nandazi was a button and prayer. I did. But paying a caca into Sundia and the people and them now should be that man of my phone and all I may be to one another. As all colors will Uncle to come I didn't that chain. It's in Comiadi. That's selection I can. You get to the man. Right. You get to the man and then you share a little motivation to the mission of Ukraine. Why you should have. Let this Friday morning fill your heart with positively, your mind with peace, and your day with beautiful moments. Enjoy a little joy and make today wonderful. Have a fantastic Friday. 10th April. No kwapa. End of the day is about the papa damuwa or wow. Yeah. Ntinu ma end of the day on the papa on farm. There edge oye asomdwe emama wadwendwe ni nanu ayasomdwe ni wia ama edano ayefefefe damo so nyefiem pa wala mo nyefiem fa mo wala no no na ebu da mpa wanu mo biara elitu o kan bibia epede ekobia no edaw na enyija edza hyemu no ono bobo mande ayeda sonkon odamo nti mpanyi ka sembi de da ebesusu edamo yankon anaso na obobo wodo dabo na oti nti susu papa na papa abodo nde yefida yede de peni na ayo bewie na yebehye yeboko weekend ya se de tafofras nti nda yedire bewie ma Costa Television ni pen kwanse yedire mo yede mande de no wajun anye asomdwe na anomotu biala irutunu fadaw na nyije futu da man mo no 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 mande fide aye da papa ozamo ende fide aye da papa ozamo no kwa nti senti poko ende nti wa gba na isi aba betre de man ne nti yeko wo Anachin Famuzi electoral area. Now, so Bakano. You honorable member, later Ukraine also told us a major Biaba. I'm on to Mambadu. It's a very chimney. I come Redasi, no quarrel me there. Yes, sir, he made Nashafo, and on ye, and I dish them pimpima, washing war. The guitar do, there were 514. And also channel 54 go TV do, and also channel 22 were Oye St. Tabor and St. Augustine and the guitar boxing, and also Facebook live and also YouTube live as some of the pay kind there, yes, Rahuma one fine chain. Into TB Bella Danaquanim, Sanada Ufolo Hina, Yaye Honorable Assembly Member, Honorable Abuyeku, Oshe. I'm not sure for the electoral area. Na hinkro oyi igwe bakano Cape Coast bakano na yayina bonkomo dadaw ma bibiara atutum venua e bibia bokwa akatena bibia chede bidi dwumini na atutum na so mpanyimbe adechini masam obi nyim adechini masam obi nyim nti anada eyibo baye anfonso mu no na nti bade honorable bibinti ochina jumedi yentum yenye nze bushafo yasra homa bibinti yensu mfensi do bibinti
yentum yanko community connect nti inde ya befie na ya befie ya de na o chede ya ma sedwa ma ya dirbo community ni mo na wonsanka no ya ma ya ncheche ya mfa nche fridge baby se fridge mo be say nti igbebu ma se lete e ba chen fe mo biale nya na from de mo wom nti ya se ma mfa nche hende fide we wo any community na abende ya ba oye Coastal Television Studios na yeje anapa jumezi no yeje brahun yesamo mfa nche na ono so on jahin kwan ana on mahin kwan be ja all the yeje mo community nim ja all the nche won saka ne ndefide bande sayanka debi won sabaka ni na pepe nti mayen shobo and pay be yen sabaka Ghana National Fire Service mpayifo yen beje nkomo bio ni yen sabaka apomoden ejuma apomoden ma fo ni mpayifo meche health service mpayifo na yen atwetwe nkomo esu gugu na yeba kra aya nsu tuto a ota unitary pan ayemutu yarba cholera da me yarba no kwani yen sedanti yeba te no kire nsu isifom nti ebe na na de yeye yede bo yan wo ban nti mpoche bo modern na ma fonsan kanfo onsan fank wefiri no na mpefu baba no abechechirim do de yeye yede bo yan ban ansana yarba no aboten no boten so mpa do de yeye nitumitu ya banase da mon komo ina no yabotun nti kabo ya pehna ahwefo echewedi da woni infantile do wala me pede because of the community you to me ko no ya no found e pede yi zaman hina honorable member in ko chon common amankofun ahwefo no we hun there still now in you want to know no quite pa because on the pebo bi pede identity be say the woman is like all the footage you should we are yeba na fi etum na ya ba ba se ba kura na dey biem because in that oye honeda na so bibi na wetum we se etum yesanka nti e be se eti emshafo ma anepei yenko anachin famode electoral area honorable Aboyoku ono Benjamin Aboyoku Benjamin Aboyoku yabaka na oyedin wo assembly members awo Cape Coast Metropolitan Assembly na oni din ni din no ye no onye no ko se no wa chere ho papa since 2010 na okro oye assembly ho na honorable OMAR ABDULLAH ntwetwe nkomo wo oye na electoral area no ho ne mpansa na no Cape Coast Metropolitan Assembly wo wantem pa ho na wana ntem na no bia hiwa otumutu de mantem ntise honorable Aboyoku nkoten na ma monfa de meyi jesemi monfa ntonyum de yankonkwohwe honorable Benjamin Aboyoku abra OMAR ABDULLAH ntwetwe nkomo no da okrodo yankohwe bi Positive community connect amina dum yeguda yechima oya community sakoro nambia akoro wa owogwe sima ya hye nazima owo finfirman community ogwa the mobedem biara the 45 electoral areas of community ya yeboko ya hye asededa yechima nemo mfide ye wo henanyimi oyo tumfa lepia yereba oye anochine fa hodi electoral area assembly member honorable Benjamin Aboyoku ano na yebo nkomo na wi ahwe ne mposiondo za autumn arukodo mezenezi OMAR ABDULLAH nti honorable member nkomo na yebisa ne mposiondo no za autumn arukodo na sent person obe assembly member na bebe budu na asa no Ghana ye national anthem ne mom ogwa assembly so wa anthem nti mama honorable aturi hinesi the only assembly member otumo can the national aya pledge of anthem wa assembly why Cape Coast Metropolitan Assembly on that group honorable mo acho juma hinwa ya hinwa apo mi yeze ya mina adumo yo answer na into here anthem na fi nko CCM o metro assembly ya wo anthem o yeto na ani ogwamba tuwe rose nyom nyame aje won kwa adum eshirawo trawon tabanmu benkunye nyimfa adum eraze ehun woso mobo we bi sezi nyina onyame be ya maun we ye fonyukun ni dzininyi eraze
wamanzi wunyina debi ehumluto adum eraze woso mobo webi sadzinyina wonyame beya mao woyafu nyukun nedzinyi eraze wamanzi wunyina debi ehumluto adum eraze woso mobo ane hen antama yeto no assembly ekwana assembly bajingwa na chere honorable yonku otima donte honorable ye bi se de abadin tino ojaw da wo community wo meso mo dada na pele ya assembly member asari tuma so community odzikan mechia oye anochin faunzi electoral area no mumba nyinara oye bakano na mada oye Costa TV won payinfo na anu mu wakasi ase wadam dwumezi a waza agbogbaze a wo competent ema amanfu ati zo rekodo amanfu ehu zo rekodo nti madako Costa TV so ase oman aza okenya man ojinje man mama mbidi assemblyman oye 2010 to date ane de etuwa chesunsum wo mumu nti yekọ school ni nyina no eya metatu mu si wo and metako school ntam so kokisisi school ano mpan community na so wo ye bibiara mezim clean up exercise so one share light o won twa na mononko ni nyina mezim nti na etuwa chesunsum no oyaza wozo onyuma ebepro ho na abana abe leader badaba intumi edwuma wada eye nti oyetuwa chesunsum a omumu a oma medibedi oye assemblyman from 2010 Armente buhin kama infiridu ahin na atene gono do ma atena do oye 3 consecutive times ma kwa 3 times yeah 4443 4443 and madawami assemblyman Honorable fita bere bisibiri abansisa abempuntu na da community mpuntu amazabo community no no oye bebre maybe the assemblyman oye 2010 no say yitwa yenyua na yehwe oye hen run about ya oye bakan run about ya ma bredo na mo force ya ma dem run about obe gbogbo azi through hen MP honorable George Kwekure Kitegen na mo lobby mo tumi ba ya dem therapy run about fe ya osiwe oye nsesa no mpuntu a wa besoni mu because say mentu man lobby my MP and made them run about in aha oye 10 nti oye nsesa wa ba na wona wata ha e fa tutu kwanimpo no wo fa car na wo ba na wo san wo so nya ha bia na drive na akachi oye hana nsesa na wa ba anu nso ara mobo mozi no mutumi me public toilet e ma community oye preference wan so ala mo san so mo lobby mo wo public toilet from CCMA ewo abiase eba oye Valentinos ba bi osoro wana nechin mo bo maze mo lobby mo oye public toilet wo ho nti ninya ozi mpuntu za aba oye esonimu and yawo bridge bi da ha wo fan abo onyidu bridge no so mo bo maze mo renovate ma bridge no fan ntampa ofrey nti nsisa wa besonimu no oye bebre eko abiasa myuka sisi ana ye run about fofol na ye abia ye desim na so through oye metro chief executive na MP honorable George Kwekure Kitegen na honorable George Sasata na onam honda ma lobby wo be dam oye abiasa run about fe no wozi abia no wo desim enti insistant wa basoni mu no zi bebre eba mu community ma agbo modzi ma wenya oye stand pipe na polytank masoni wobunsu ma nsu a wa ma no ho ayezen wa akofom na onso ala mbentiamba wo community mu odu occasion bi ala ye organize oil football match yazima hwan ibi ho ye aponchi sidu no ye bo aponchi cap na ye de entertain him mbabu no amo won kata ntina geto na adofo sutum boboto na aze wo ho ema community for any temporary nti one ko geto no osanso oma economic wise no nkofu nya
ezibanizi nkɔfo nya ndzɛma tɔ ma wonye sika ibi bɔtɔ na ahwɛ ibi bɔtɔ na ahɛ ibi bɔtɔ na nsu nti dɛm entertainment nyinara no yɛyɛ even Easter yalempo yɛbɔ ɔyɛ professional cap ɔyɛ flip kweku fɛfɛɛfɛ nti mpuntu dze bebree dze aba community mu yɛn mbebun ɔpɛ de wosua hairdresser yɛn mbebun ɔpɛ de wosua adzepam yɛn mbebun ɔpɛ de wosua ɔyɛ fitting carpentry ɔyɛ tiler electrician ne nyinaa mze wɔn kɔgu adwuma mu wobɔ mmɔdzen so make sure de wɔawie adwuma no awɔ dɛ wɔn nsa ka dryer wɔn nsa ka awɔ dɛ wɔn nsa ka machine wɔn nsa ka ne nyinaa through ɔyɛ youth employment mo push wɔn kɔ ma wɔkɔ ma wɔnya dɛm akɔngyɛ no MP so a ɔwɔ community mu so no so yɛ lobby through him chief executive yɛ lobby through him nti asɛmi ma na adwuma no ɛde wo kotoku misikadi yɛ bi na lobby ne kasena so fi ɔyɛ abanim from assembly nti mpuntu a wɔaba community mu no Olma Abdul ɔyɛ bebree ɛna wɔama sɔne wɔafa ne tampa efra urban education aspect and vacation bia mo bɔ mmɔdzen meyɛ extra classes de mmɔframa na ɔma mmɔframa no wɔtum wɔkɔsua adze ebi ɔyɛ no ɔtan hɔ ebi ɔyɛ no ofipkweku nti education so ɔdama akoma do papaapa a wɔama hɛn mmɔframa no wɔtumi wɔkɔ school ɛma mmɔframa wɔyɛ school drop out no CCR no yɛma average a ɔyɛ 10% pɛ nti education ohia papaapa yɛtum so yɛboa abaatan binom a wɔahom ntum na mmɔframa no yɛnye wɔn kɔ ɔyɛ crèche from crèche a ɔkɔ ne class 1 no ɛna abaatan no wɔatoɛ do nti for 4 years no ehiala yɛ fadam ka wɔn nyaala yɛwia na yɛama abaatan no wɔatoɛ do nti education aspect so ohia papaapa social intervention nyimpa ni yezi so a ɔdama akoma do mbɛntiɛmba a ebi wɔ hɔ pie sika dze atɔnaadze ebi wɔ hɔ a ohia bɛyɛ 50 cities 80 cities 100 cities ɔdze akɔfa ekutu ebi wɔ ɔdze tɔ ne nsu na so yɛbɔ mmɔdzen yɛtum yɛboa ne ma onye sika ɔdze hyɛ ne dwetiri ma sɛ ɛbɔne bi wɔ hɔ dɛ ɔkɔkae a ɔnkɔ nkɛyɛ nti Olma Abdul dwuma bebree ɛna abonye eku megyina mɛbɛyɛ asɛm mu ana metu medze aboa ana chimfa ho dze electoral area onso wala ndi de yala menyimre wo baba kansa ndɛ chem invite one ma wɔbɛi ɔyɛ hɛn old age hɛn berwan hɛn kɔdɛ yɛkakyɛ ɔyɛ nzema mohon ɔyɛ ndeda wɔyɛ mo kakra wango kakra wotolo trokuru wonsu kuru wo drink kuru yɛdze kɔ yɛkakyɛ ma hɛn berwan hɛn kɔdɛ wɔhyehyɛ efiefie from 6 years and above sidam dwumadzi nyinaa yezi yɛdze boa ɔyɛ community mbɛntiɛmba a wɔwɔ so no mu yɛkɔ aquarium yɛsi ɔpɛ ball na yɛaka mani bi yɛba abiase yɛsi ɔpɛ ball na yɛaka mani yɛba town hall yɛsi ɔpɛ ball na yɛaka mani bi nti dwumadzi dze meji bebree dze aboa ɔyɛ sɔni ankasa and yɛn mpanyinfo so binom a wɔwɔ abrochi ebi so yɛn man krɔfo no a opijo otum bia paint na ɔdze abrand o yɛmfa bi paint town hall enyim wɔ yɛn lagoon ni bridge o yɛmfa bi paint nti opijo so no so ɔboa hɛn ɔyɛ na afam dze boa ɔyɛ sɔni dɛ ma mobɔ yɛn pin adze yɛn ahonze no alright yes I am bi sɛ dɛ dɛ you wie yɛn hwɛ hɛn security comes with lighting system yɛwie a yɛaba bɔhwɛ ɔyɛ womesua education schools ahen na wɔn pɔhyɛ do na yɛhwɛ wɔn mmɔdze so kyerɛ nti yɛn hwɛ security first the light and the main security of the community or the electoral area ɔkyerɛ sɛ yɛka security aspect a mebe yɛ assembly man no mobɔ mmɔdze no metew watchdog committee a wɔbɔ community no ho ban na mbɛntiɛmba no yɛkɔ register on police station we take one fingerprint one bibia because bibia no bi papa bia no bɔne baba abɛfrɛm ama bibisa na ɔkyɛ dɛ commanders na crime officer na station masters ya ayɛ awɛ nti metew watchdog committee no ɔma ewisam a ɔwɔ community mi akro form totally wanso ala mobɔ mmɔdzen yɛ street light because security light also serve as security because extra light na ebi gyina hɔ a ebi mu dɛ dɛm yi pɛ gyina hɔ but ɛhɔ yɛ sum a ehu nti mobɔ mmɔdzen me yɛ mo street light nyaa yɛ ɛna mo mpɛtɛm no so odu yibra mo petrol na mo hwɛ dɛ aha yɛ sum a ɛna ma mount new pole ɛna mo de street light abɔ do na yɛ atwa efi mains na yɛ de abɔ do nti mo pɛtɛm yɛ asat na mo kɛse no bebia street light wɔ hɔ
na sen so oye Metro chief executive new one obey us lighting Cape Coast nti waka for company bi abo phone Profit company Profo's company Madam Profo's company no sisi ahon no way hen lighting system a wo call kwan mu nyinala was am hen yen fiber light bia sisi an wole ye wo the 3 months wa ha nti yen ye to forma ubu de George Sisata wa Cape Coast wa bright ankasa ugudu a wole ye every electoral area biala every community biala light wo ho na assembly members so hien petem no so igudu a no so yele ye nti security ze yegudo papa po community mu na oye CCM so wa empower oye hien bakana police for am pick up na petrol na za eya wozi petrol community no mu community by community no was no message so ama assembly members bibia na ya afra hon the security aspect so mmozen boy ya agba afa hon yim olo do we are schools are here on person do na ahwe hon mo no city school a o mempeso do oye Samotu Senior High School or mempeso do oye secondary school na ncha pitma so kan pitma bibinti we are in your we fia ha ko baby fofon na oye academy school so mi won bwashi ti academy so mi won bwashi nti one performance so oye because CCR no se batem bia la opere ne bako enyimu abrabom bia oye school and the JSS certificate in Kashwe, SS certificate in Kashwe, even oye other schools now or community no mono. What share challenges are our education system to be our up in the game. And to see an modern boy our community no mono or high. First na chen about no community no mono. What could Friday be was one of farmers which you come. But I said the means the many year no about town we jay. Because when we the education for some education home into school on him potem so men can zakwe sema one modern boy was so ankasa nti yehwe oye nkoma ahorowa honorable assembly member otumina ohieti woye ende ya baba kensin yehwe oye ekwan ahorowa awagwe mesin ha na chene wo oye anochin fahoze electoral area nu kwan no yehu oye black road se ahwe bebe metuma aten mensa oye ma chebin ha che dem kwan nam no dem na etumina za akwa oye abra dem aso no ma odem chiri no so edroko oya ula na nembia ho biara nkanka sinto gasins won ai bupe mo oya main road ne fetum na aboa insa yin fe so de mokwan akoye kotokraba nembia aho bia otum na orkodo eye kire de igwa be merfa bebe erko ani hina na otum no hia papa jama mo de san so de yambo oya efida e baba kansa oya anochen fahozi electoral area anaye honorable assembly member honorable Benjamin Abunyoku oya ne pay community member tena ho tuma atwenko bo na ya hwede kroi ana otum orotumpon another automatic nempa no do no za otumaro boa mo otum no kwem no hia abomaze na fie tumi ahwe eti emshafu da honorable Aboyeku nani masama OMAR bin abda kwetwe nkomo ma odutu gwan oseli gina do na otire me de sesiale hena baka abaye baka kura odahwa yehuda yemfanye ma abana ye be iwura numuna bakanu odugum na anumutwa onabo Aboyeku oye mpanyifo teacher pocket postman to assembly wota no mo pe odubo bakanu ho ba no nkomotwetwen ye hwe da onabo sekan ye hwe yehu iwura ogulagu num na odoso pa abana mo na yetum yetu woye lagu no ho abaze yetum ye osene enhwese fam suso ayamtu yaraba ha korela onche bia no so buta tesese yan hwe hi ho ye ya abana mo na yetum yetu a ebutum yesu anu ye nye mfi okwa ebutum yesu anu Fosu Lagoon mebezi asema 2010 metino odwene ho ekwana lagoon olisiu and lagoon so national asset and ye kana asema ode na asem no odu national odu president nanyim odu chief executive nanyim odu MP nanyim odu minister nanyim metino ho nde oye hen gates ya hen drainage nanu ya da Fosu Lagoon no mu ana oye hen EPC inti mede suggestion bi cross CCMA there ye mesh wire yes so iron rod ye fan hye vital point a inwura no ba kechi na
nwura ni kechira na yeyi na yeye dam drainage yeye dam oye guide ni hyehyɛ no nwura ni ya na onkofo su lagoon no mu bio but na CCM or the one employ nkofo a wosola na pa ho wadwuma ni okita tools rake na sofi na ade na hwibalo wo bi yi nwura na waka da ade na chi ni nyina but dam na amban ntina nwura ni ka hyehyɛ wa flood so ma communities no wo hye won wotwetwa ndaadze no nyaa ana ma nwura ni ya sane ko back to oyefosu lagoon no mu ma sanso ma recommend zama oye new current metro chief executive because oye me committee mu wo mu CCMA me environmental chairman ti ma say ma suggest zama chief executive there you big 7 drainages from Adasadal edebe Sudu edeba oye Bakano yeah former contract na contractor no on ye the mesh wire no fan hyehyɛ na ye employ 7 people a wabada ho each drainage 7 bi anyi po 2 ne mo on tools nti ho soro na pa biala obi yi nwura na waka daadze na chi ni nyina ama nwura no nkɔ lagoon no mu bio and ya suggest zama chief executive in that 3 days obey town hall meeting community na suggest am there one proper dredging na here bridge no so one reason into chief executive George Sasata aja atu no de or the boko abanim na wa hwema we bi sisi enfosu lagoon si sisi fosu lagoon na o mama business abokro yi mu and ubutum wa ye there small harbor hia makasi ya baba wa baba end wa ha nkofo baba botonam wa ha or the businesses bebe baba mbente bebe nya adwuma ye nketesi bebe obi nya adwuma ye ena maba nkofo bokọ akotonam nkofo bokọ akotona adze nti henfo su lagoon ye srem panyimfo wo menyu nkofo su lagoon no na oye ejapada oye igwai adze nti anamona metro afofo su lagoon no hin eti onobu aboyeku no komatwetwe no ebusia ma oti na no su nechi no OMAR ABDULLAH tan ma kwahye ya na abata howa onobu aboyeku oriye wone abato mposedo ya hwe no so da osidibi tama yeze keke anochin fahoze electoral onobu Benjamin aboyeku no electoral wotum ye biginem o kire me de sisia ahaya abase nti dama hwayin yo sei yan sia wotum aye na fi wote ababitum esim otum na oda ya ahyanso na fi etum na car so etum afro but nothing ma okuta oya car wotum wotwem han o kire sem na kwana wo fada wotum wote da medwume yan ado botum na obaboa madam medwume etum na wi pe nti wo dope dan che da me yi ontum no so na emom so de bebi sa yan na botwetwe nkomo no osi wo ba abaye ahyanso etum ezesuo ma ye huna ye wo ya bakano ye ka bakana na chere tilapia oya run about no so okom wotum ye nti wo ba abaye so da bebisim etum na akere da oya abiase a no run about otum kan ye hwa oya him tintu da bebi me cameraman giren ya ya kwana otum foda etum do koye kinso na no kwado na so yihu no oya tie road but honorable oya mposoro do bebi je na otum otwentem se hwa oya me say yimfa so a no so da mkwani ya from bakana na otum do babasen otum do ko the maso na tabini no so otum o chere da mkwani ya so do na ifora etum do koye Jubilee school na yeko oya Metropolitan Assembly ni ya da mkwani na otum do ho the maso ehise a wotum waye akwando o chensem dem abalo tumi ya na famezi na ya assembly member awode bomaze na fi etum na lobby se assembly member na lobby na te wane mfa kwoti a onbo mpuntu biara ntum na onkodo na mmom yeba oye letterian ye hu de bia onkwa yim kra ye bo afida ye bomaze bisa oye no bra assembly member da iwura pa yes ye wo oye gates ncho oye insu no woro otum ofom ente fantofo ne mpefo se de oye insuka insu no kwana na so ya wo bi wo oya anochin fahoze letteria oya honorable aboyeku Benjamin letteria ye hu de aye gaten aye oya iwuraka iwura no woto tugo oya gates ahrum nti sese ya aza oya ato owo from papa oya anochin fahoze letteria ye gitire ye mbo afida ye baba tenasa ye honorable member ba twonkomo na yetum ye business senti be pantena gates ahro wa ode de oya ne pesendo e fa ewuro wom na fi sese ontum ko oya hwana sadi na ora bo mozo na fi otum no
ɔyɛ mensese otuma kɔrɔ ɔyɛ anya asedi nsuru tutui anhwɛ ne yɛ a ɔyɛ ayamtu yareba ɔyɛ kɔrela buto atesi wɔyɛ nnazema pii hunu mu na mo eboabo hene ho a isisa ne pɔsɛ nda ɔbɔboa ma ɔyɛ ayɔhosɛm bia no ntumuntu nti apɔmɔden sɛm de ɔyɛ anya asedi nsese sɛm de ɔyɛ anya asedi ankwankoro sɛ yɛnyina yɛtumi bu a ɔnyɛ assembly member ɔnyɛ unit committee nkote na asedi yɛnyina ɔbɔboa ma ɛtum na akwam na mo sɛ otuma ɔrhaw ɔyɛ mpempere so Ghana ayi ne aban bi tum kwa ma wontu wankata don ɔsɛ yo yɛndi sabere so MPP abana nti nyaza oben sesi a wotumu ye so mbe na nka bia ba che bis honorable assembly member the demand no no person dem na otumu oti another otumu oti nti emebo afida anochen fa hozi electoral honorable assembly member honorable aboyeko bobo amenchechem here etum na akodo eti ina ya bakano na cha anochen fa hozi electoral area nkomotwetwa ye honorable assembly member ene twetwe na dembe asasene kan nancha odende yetna anachin bakano anachin fa hodi electoral bakano na yedi juma otere naso yentum na endi da mudwuma wo oye bakano anabe bebia yebokɔ na ya befie ebusia yemfa kaka mfa ntia da nadmo mpeyifo yenkyekye dzema oye hona wode ba mensi na wo fifi mantoma meche nadmo coordinators a wo central region na mpeyifo wona nkyekye a wode no nyina kyerebe se adumdum na se nsu ribisi fomi bebankwan na oda wofodo wo kasa kyera nsana na se waka atoyenkyem no boafo a yere wotena wo matoyenkyem no bansana wa bada wa boboa mmom ode wo wodinka ya kasa kyere amase yimpono asametuna na yankase wo hu kono abafodo ansana sadwa atoyenkyem no boafo baban na la wo di papa gina ontira muso a na okere wenye da mekasa kyere na bohwe na okere sana atun uwara no obu anada ndama anade jepade na odo se ansana nadmu mpemfo wotum abam na fifi manto musuafo onabu edamu a okere panyin ode nsem tugwa na konpa wofado waya da menkyekye no yenhwe bi abelebri yeze nzema koma adom na woso wambra he obeye ne mpa obeye ne mu obeye na ngwa na nzema nketenkete na wa rigin ne mu do kakraba but abaye okote no okoto bebri na odo be amusu mutum de se yede ko nchekye mu a obobua ye no sende ye ba twen me bibie se na yakọ usane ska ye se na ye to yema no bibia na fa botum ye da ye nchekye ma manfo aten ase de nzama bi aye ya odo atu ye nchemba nsu yiri oye na ye sisi dan ewo nsu na ne no obadam garam se mi aye na ye da ma ye tutu bole basa ma nsu bebia nsu kwatai oye ina na ye nti man nad mofu wonja nchekye na ma district assembly and municipal assembly simple no mom nad mofu so awa assembly no one part of the education processes no baba there was so to ongum nad mofu ye dama clean up exercise na robe na wo pray o and I want to group bi mafa group bi a and I ekueku bi a obotwe de wo bobom wa yesese then I say kwan dana oma wonya kwanja no won church nka Sunday and afide bia nadmo fuku asoden usana mimda wo zonal coordinators our various zones are once soon them zone na won until Friday akoso for there why are so we one more kwanja kakra na yi asorba nkasa usana bia abako asoda next wonara disaster ho so yen wura no ogu a we sa asoda na esunsum ono nti ya hwema dem yamina no dey twa na medishem so there municipal and district assemblies in one crop for our task force na work here amanfo of building permit another way you be them crop for yada work here building permit nkutin no obi wo building permit na so onko by the specification make him watch share obey dan na one kind of stop once one not move nka ho so that not boy ya we training to them and na wo be training so e wi agbopo no ko baby a nsuta ya efu bi o ha wo de mefu no pe bo da ha nsu ha na nadbo no advice nti answer na over approval for building permit na nadmo it ho na wa hweda ampa baby a asase na nyimpa no wa to no residan onye kwanim onye baby a wodi the wodi baby bibi ho na yetumi aye afi ehwe mensi mama mfututwe ndua baby a biesi bia na obi ritwa answer na obi besi dan wo just one plot na wa kra be 2 acres anso afi bia ye dwendua nadmo fu ye de hye monsa
sɛ mo hwɛ dɛ atoyɛnkyɛ remba ndua kwa atoyɛnkyɛ mbaba nso ndua na yɛduadua mpɔtɛmpɔtɛ mumbu ho akontai. We should have a day for accountability for the trees that we grow. It's not enough to be growing trees. Let's account. Let's have an audit of the trees that we plant. I mean, but if you if we are going to prevent those who indiscriminately work out to me at least Ghana na yeboto man na yeboto yensumi anye bibi enka yenja ante dem wote we say the ante dem wote to be beautiful for years to come. Nti Ghana has yendua na ye hwe mesima ye kwadwuma ye fia ye yentwetwe ndua bebre na ye mpotem ye besidi ye ntwe ndua bebre ya ye mboka na ye bodo ndua na se ma ye ndua na ya se no so a ono me ye dua na ode ye bu akonta me wo ka say me dua 200 acres of ndua mo bu akonta akwa bohu the one acre bia mo about 400 tree me dua wo nti ode ma ye so ye dua no manad mofu ye ka na ye dua ni na ye bu akonta nti coordinator another obiara owo zone mu no afinu du na ye bodua Omampai mama okara yenka ndua no ho asema I will fall on the national coordinators at the various zones. They tell me ndua na yedua no kube na wodba na yedua no ekosi de go tumu bunamad no konta ampa na rehwe de o hawromba ono iza yebese de won sabaka ye nadmu wa brabo se de sudan yi so na wo from ato yenchembra unda ode tumuko. And this is my show. Indeed, I'm happy. Then they are having a training. Them training or them we believe the next time. But if you look at it, it's about 95% of them are present, and I think it's commendable. It's a da 50 months to shuffle or car or Lama Ahoa Kona Ho Wafado, now what the Buama or once Anampo, you should be see for me. Madmo attention in Buafu will begin ado. Na mama call a community connect review kakra say in Ashafo Obakaya. Yes, sir, community connect I say by Busumi Basante Babasanko. I fear yes, I see a general Busumano, every community connect no, Yadeshi shadow. Now, yes, if you pay do Abakazi electoral area, Ahara in the electoral area ma. Na Uncle Bachicha, Okodo, wo oye pedu Abakazi electoral area no. Na akaya pedu wo engineer P wo abonima oda abanaba bo hon na so ebusienera wo ye economy mba no kona wo fodo na wa kaji da engineer no wa abonimu no mansunti ama da me ya ntum tano ma nkaji da engineer o sande yere ka sasa wo da ma ban abaye japade wo do ana abana bibi aso yipi wo da pedu asase nkoten nti eko finfimanto maha regional police command no office oye pedifa asase Ghana national forces pedifa asase Ghana highway authority pedifa asase Ghana water company pedifa asase Cape Coast teaching hospital pedifa asase na somansunti pedifu ntibiye na yanye oye omani chiami kwekwesan yene bonkomo yankohwe pedu committee connect service bitira ASL bitira oya Roman Catholic one regional seminary ni na owo pedu na ta pedu nye krowa papa be ka tere oya small tin common onya small tin common community kra enti ma every yako na yanye oya na nanu mpemfa wo kroi ya bon komo na ya hwe me kroi ne punto na kanko nemdo oye mpoma ikrowi obada man kanche bia bro oye mikro bada asbasin omancha me open question mo akwa aba wonyima henwa ya henwa aponi mi yati ya menti muhu ye da ba dase papa pedu yati pedu nenka fitina nan mabredo pedu ikrowi yadan bada baby or the necessary yo madwa say asorba pedu kroin wo so yo bada ha oye insonafo wow abra mpantefo wo fiti chimon wo be ya wo ba kwa mafi kwa man ko man kesim ahoro wa sha sele wo papa yi na insonafo no wo de mabien akurofo na okuisi na onye ne nua okwan wanyi wana chiraba wo fan esi amina yeah na wo fiti chiman wo ban we see ko bi wo for opomasi edu na mabo
cemetery wa na inside the village bi wo for opamasi bilim friend no mabo onye obil friend opamasi onye opamasi na wada ya bombofo to wada haya da man wo mopoi ikroyim na abra wo ba kroyim ikroyim no wo friend enyinam izina wada to ne enyinam na onam da embiri wunzin kadunti na mpanyfo yirukọ na maame bi ba pie de ha wo friend amamfoa ofi winu ba ikrobi ofo pomazi na oba ha na oye Joe de Graft ne ye ne nia na maame no keka hato nda oye native doctor na oba pie de ha oba enyinam ha na ya no oye anomakwan nzinkofo basil kogwe wasunyama kwa pro akutachire ankafo efutu nyina no nam daze kompwato da mutama no wom na atiteka so mfititeka abakwasama na bi yel kokrom yel baby na obasin mami hu no so yewura wodam ye be mutum ayodu osedama no che ipo no de chima kakra aye na mami oye na duru ko ya menyi ye ban so okrai so okrai no bi say that na wodam azi oye dan na okrai no so apia do enyinam no ido enyinam a abobo esu de chimo oye ya apia du ho de chimo obe ya de apia du ho de chopa obe ya pedu apia du ho na obe ya pedu wow nti din pedu dam na oye obe na maka cho da mpanyfu so wuzin kan bobo aje wo hal na wo ye sanafo no kwani na me ya free na ka kon no de mo de ya na mom no ye kete kale bi ntum nzampa ho hwe ba yo ka special one kale bi wuhie ma ahedi bobo reverse e ku bi gina obo reverse na wo be gina nchan na ko basina na ko so ko de kon oko no ye say the 70s na uboyim eti ikroinu puntu na kanko obeyete uba say yezi onyo ezi he a ahead of me yenye kwa pro boshi kwa pro yes eche ye kwa UCC endo yenye kwa pro boshi wa ha miss mami no who say person otamon yes yenye kwa pro boshi wo ho ko sa television ye chi wona yo ko sur kakre kwa pro wa sa so pa wow ano she ye do pa yo but ya kwandemia nse fa ya yenya akotachire boshi wo ho akotachire yenya akotachire boshi wo on your north east yeah or northwest northwest yenya akotachire boshi wo ha sa ya bedemia eche kakademia ya bedemia yenyi one Mr blue lawyer blue ne yenye boshi and then we see our friend Kate apartment yes Kate apartment o sipia that as nkofu nyim nata ya ka news sports stadium news onam ho da eche kakaba da bawo oti ko hwan yes lawyer blue dam nkanu school na ri ya ben fa na ro kwaka kom da oye prince o say nkan na church of christ oba si oba two school no ho by sincerely later day saint wona so nature na riken wa so nature assassin ko ho ahwa me da bi yan ko ho ehu edeni a MTN fo mi Kate apartment yes oboho ontweka akwan no wi oba for the media ma no da ba first maka 1938 1939 Kate na abro watwe manso abron kwanta yes se ka abron kwanta onye bebi mox kesin bebi afa mox abro mox nkamofo yes white one Johnson no ahmedia mosque yes onye abron kwanta 1938 1939 pedu watwe manso pedu mpo gina bo friend Kofi Nkrumah na abro Kofi Nkrumah na onye esi prawa abra na watwe da manso pedu wini dem alanta pedu manso wo hachen nkwo ofi kotokwa baso kwa presi pedu manso wona manti ye ase mesi pedu manso wo han o chino ofi kotokwa ba de baso kwa presi acho so wal betre I tell you praise the lord manso wo ha nti manso wo ha manso ne chere mu si anfie na wure anfie na man wiso
nya ebusia no wusi ahemfie bia man no wusi na amani wanya kuri obeda no wusi ahemfie ahemfie bi mfo no kotokum ska si ahemfie oyaman amche waze man wo ko ho pipe oyaman de sabio ejenan bia oyaman de border oyaman de na esi oyaman de na gwa oyaman de nti da maze ni mpa kuru mfo no kotokum ska ana da onye ni fiefo onye papa oyaman de man no woye da ma pedu was ba start a romania ena na enyama abada se roman fu wusi dana no the roman fu kwete no wusi first ni wusi oyaman nyina no wusi oyaman na no wusi open yarba impempen in the Ghana yana mo na china sana dam high tension bi what about close ha no befom go ye bebe afensi de park no do kesi penfu ye ya oyetin and some the honorable James Atebei ena obomodina anyim penfu kesai ma wo bebutu dam pon odifi dam park nim na edizima na worbotu abe maka last year ho baby na ekowusi NPP ekowusi o start abra park nda oleyen tef ibi na no some bapede ha bebre mo bande no de MP owa kwalmanya akun so obomodin de obeye no snudin sense penfusi wo pa mona sampe bia no de mo pa chichiro nse kwama su temu ka tin sabaka park no ye oisia nsampe o din sabaka park PWD assassin or na PWD for water no a hectic light ko ya PWD for assassin aya de ye want wa bra na nanum pemfa wo ye peduman mon assassin aya dan be ye wodi ampoto aban o kwaya landi the da do the ma PWD aban je to ma PWD the ma PWD wa kan wa san bibia wo bie nti pass aka bibia wo na so aban wo bubu na enka jiska obi aho utie wo bibia wie me pain aboko kwana ofado yen nti da no ye bi sede iko na egbe oma no rutumpon na mu mbaro wo walodal ana wo ye bibi kasre aban no da sasa wa baje ne fa bebi ma ho na obe ya no ye mbocho obe ye na ba nti huntu de ma no more ana maka tore sabi wa wona mpemfu no waka wase wona menu mu amonsa bi ne kam mansuna ohorinti wona na oroko nti ona mansuna nti pe asorba mo de awosa asembi ne safi obi asembi no propa senya mansa opi de ha entehwede fire service osi yetikor here o police headquarters wa ha regional hospital kasi wo pedu yes me the baba kwasa na pa institutions dem wole kan central regions they were kuro institutions wo ma peda kasi pa pedu and so often adwuma sem wa abo ende madwansi abo akoko how onam manso a owohenti fire service fo enche afibia wo fa yimpa won fa pedefo Ghana water afibia wo fa yimpa won fa pedefo police wo fa yimpa afibia won fa pedefo onam manso a odehenti oya tete na modi ebuenya ho ma yekoko ko asorba mra yerken ko empemfu se hwa asema ka che yankopra ka che mfama obeyin ko na yerken omda nkofo de tei wo hwe nti enwon a wo ka bia owoman won bo onyan na sabsabe yesi ye kaman suda anu enyama bokwache amakowi nti abasa wona wo ka se bia wo ka okomun anada wo ka sa agofo tempemfu na wa ba yesrabado now offer the police fire service interbetum na Kiptek no yin dibeli na ati so enes wo be fayimpa enyan se ye wo mantie ye won kotesi asabsabi a enwo so ubotum na wa yeduma so oye da ma penfu se zikire oye yibel se da bazi okodo anu de bi anhwele ya anu pinti bogwan akada ahweneman wato gbogbo aboto pedu abakaje electoral area ehwo a yekwaye no omanchia mekusan onoyin na yani assembly member o she da me electoral area no so do bonkomo yehwe no so no nkomo twetwen makrodo ansana me yenda nyame ase sene
yɛyɛ nhyehyɛ dɛ ndɛ yɛbɛbɛ bi hyia wɔ ha na nyame so ɛbɔ ewi ma amehen ma yɛtu yɛ dwumezi no yɛzi ɛne masana da Costa TV so ase dɛ wɔdze dwumezi a ɔte dɛm wɔdze aba ɔyɛ pedu community no mu na bɛreba wɔ asɛm bi sɛnda dza makan dɛ sanitation sɛ ɔyɛ adze a sɛ yɛreka dɛ ɔyɛ 100% a 90-95% sɛ ɔyɛ adze a yɛtumi na yɛdzi ho dwuma papaapa. Alright, you share sanitation or the security to them. Until security something sort of. Oh yeah, security. No, so you go do kakra. Often street light is some now so security. Ho na aware nyum. Amambo for no so woni ne ma no so. War fans zaman kakra. No so you go do no so. Yer pam da mon ko for say yentum nto asimpa. You go do yer bra na anaze. Nti security na so you go do papa. I share school some wire paid do or your lecturer. From when you or dope, the school no community no overtake part. Oh, when you papa, Samarika, Kurana, BNB, and I will force I will be yam one of my was boko, no problem. But Yamin charge that school feeding no be a paid school. And see, Uncle Canisi, I'm from ano. Oh, sir, Uncle Can was so the because Oka, Motibiano. Obenyezi belezi nti amukana wo sopa na ba yenhwe oya ye bahafi sa da yo mezi nkomo na ene nem krom so akra yeti within ona be gem sa cha oya papa bibia pedo obutu otumpo na akwayim abetin nazem mahina bia abo de sabia mata asembon biara bia ona bojo oya bibia pero be kom esmo asemi wo ha abaga cha Ghana for wutewa na and that's in your family. And as all to the bill, so a Jumano or you to watch a Juma. And you know, Sir Bear, but today, or Bob's in Papa, and no kind of I'm in American, Cabacadibia, man, am I with America. And you know, Yanda Yamiasi, and Yanda you prayed about Council Sassi because since 2015, I'm my assembly member. It's me 30 me. It's me James that say, when one in TA, another. Bra also winning ya. I don't think they be a OMAR Babu and I be them. See, and that's only from Miami. The Pidufaj Martu Namaso Yarosum, Nayasum, Sumpa. Pay for car a human to the headquarters and yards or the food. In your opinion, Zamawaha. You shall who now shall ask who some and then who some are. One regional headquarters were her. Water West, one headquarters were her. Ghana Police Service headquarters or Pedu, Ghana Fire Service headquarters or Pedu, Ghana Highways headquarters or Pedu, a sovereign to TBI Kalika or Pedu. Demon Zama when regional and national headquarters or Pedu. Pedu, I did there, your benefit will do or other than the manner. Yo, but I say, benefits, benefits, only them are sovereign to TBA. Now, often fire service, police, okay, DVL and men with their paid you more from manus we've been in war. But apart from that, fire service goes Siena Sassad and at least work for you bank or then come to me with a woman could tabi and might be more young, but you could have painful reason won't come out here. The next time I will start the work for you, but to work for paid community, Nipan Sana, maybe over far outside is some power from. I young sure don't fire service you may tell me assembly member new community members if I work on the fire service and then the only you cry a 2050 BCB still now woman will see the money. Oh, Samarika Pedrini and I don't be of Pedra or you more Ghana fire service. But on Yana Toto, yes, a moon strong coming Zakofia. You pay be a pet. Let me give the whole period away more Ghana fire service. But I think they are more than two. Yeah. Mentamua system Katangati and the pay in Yabusia funny. A man charming to come. It may mention it's there, the man Mentamua or pay the hapa. But about this, you know, still now we are collaborating with the people. What's the matter with it? Well, chairman or but me assembly member, and
some engineer when you man adam paying for our and Mumbubia. What's it called? Was it enough for Suban or then Osim? As if you are so over. And some is a Sabio Robosum Marco. And yet, he has be a cameraman and Casa. Doesn't mean there when you are in tea or you don't mean so yes. No. And time make Juma as an assembly member. Number Babaye. Until no more shade in Punta or door Bapida Bakazi. Another security, sanitation, something in the more here or Roba Peda Bakazi area. Or on a motion you one day or Baba. And see, I hear some and easy on a one is it. Right. Jem bisa wa kono mbando na bisa there kwa bi wa sabi the moment to ask can question but in terms of leadership in one area that we find very difficult especially a neutral person. When I talk about neutral person a assembly member obi out to abamo e bi wa sabi on yon kasa but obuto to abamo but ana usually I couldn't for that to a blending ana no so to me ya na e bedasi ana ye kwa hina yi ma on che bi anyo obuwie na fe ye tumi ahwere community nara per se won the nipa from is seven hana man kan nipa from is my bebre but the bringing car infrastructure on say malako ho me kai there MPP time you started the year public toilet bi ye ntuma ye many da kwan there you betumi ye complete dama or your public toilet no na more hwesu there you betumi na ye nya or ye chip compound and our community center, because at times I am called health center and at the health service. And I'm called for one bar. Then one more share, Monko from one apple, Mizana. I be able to know how I drink a crack. Now, Roman Catholic Church, one old churchy, on a year was a boy, my year. And to say, what was a program or what? Ayana may face challenges, Kakra. It's a more shame you be there, able to me in your dama infrastructure. No. Ewaha. Enti menya that platform yi Mr. Dama kwenye for the NGOs ana de obia ni nsem go bi so obotum wa bom na dem nze mebie ni wa fokoro na wa ye ana se bie ni na asumpo obotum na wa ye amama e ka manyo baje papa but eribisa me wenyi da kwan de o nyame ne pa next year o ya assembly election me wenyi da kwan da se nyame mama wonzen na se ye striped abakaze for na se wosan woji mutuma basana ma toyodo na ye zenza mapa bebre yes, I prepare to Abakazi electoral area. Na ebusia eye pedu na isha senyem na yemko abra ana former assembly member no so no ko wa abra pempeda abofi na bebe abebudu yare no so bonkomo aboko Makum Sampa Abraham Puntu, Ojina Hinado. It's a bra na ye assembly members in Kakrabia or the Yutumi ye, nay as a boy, ye as a boy. And a query for Suban a beer no see Emma up there a quanny or there ye tra Emma a quanotum them crowing name or Benjamin and a query in a Ayaton. And I'm there in order for Subano Sua, you to Nasi. Near San Sibu on ye day. And paying for what can what I'm bright now would to me what share my damage in Ocrado. Nana could be a day and paying for Nina. And now, fee honorable honorable may he refrain to cry. Ye, Maram, Metinahe, no crow why there. And I hear the iron come up home into the man in a near wire. Also, and I can't get this year, me, I'm there. Idua we dua no hei ahye ka mafu ebieni na yakafa ibudu he ma woye hwa manze ma tese oso as fosoban na ena ma wa ban de idua osi han ibiara yihu a obutu odon saka na ore ye kusumade ansana wetum odon saka ore ye ma bia ate awu biara wo bi bia dero ore bebi yifiro ansana dumedi wakọ ma obe ayi de ansana ketepiro potum odi nese odi baka dua osa ma wa atofom ore nananum nara yizeyim na yitwe eduan na aban ma otodade ansana driver when confidence na wetum odetu
inyina ene kroi ma obeya obafa no tampefra ma obeya roadi obutum watom nti na ma use dwuma otrem yade hen kwana abafar yade hen bir ase ni nyinara na kakakra dam ekoni ya me ya adom ama biara ne biara osisi obiara oyi si nchen ama adomara kwa ekoni obedema nne nti tum gina fosuma na yima etum hu aso enka no ntedam kra ya ya ma nne ekoni wa bedem ara ma academy abesodo ma abra wanya ne tampa we friend ana we mekabirin yadi kroi no ho dosronko na yadi ye adwuma ente onfa ho de migina nkwantado ne fabim mutum me exercise mo authority na mezi bibi oda metutuye na mo ho honorable Stephen Kodwa ahina metum ba ka kire honorable mafa we demi honorable otum afa baby na oya memeria dam ekore ya na wo ho honorable ko gusachi onna biru na yeye ama mfa dam abiru ekwani yeye na onkwenjam na muso munkwenjan na ma wayi da yedi kroi ne hu do ikro ne mpuntu na yedi ye bibiara yeye yamfa party sam amfa nkom pi ma obaya ikroi obiya ne tampa ifura na yedwene ho na yesha yakɔ hanyim makam mesiri tadua yakɔ hanyim ɔsɛ ne anka na yɛtena ha yihu kara orutwam wɔ nkwantado nna yɛtena ha yihu kara orutwam nna yɛte ha ya kara tum kwa academy nka na kara kwan ondu bebiara nti menua mutum mutsin tadua de yakɔ hanyim yansha anamra yetum yitu wa ya Abraham putujuma ho yeba abra ne bamba ne so na mahunu den abra ne bambo na kore akakakra na kore ho an de bamba sese ne ho atochima yereka ho asame de ikro biara manso ka sewom omama wo bamba ne so owoma oti kakra hem manso de ha wa asan afiawo ono na amama hen bambo no ho atochima kakra na nche na hen bambo odimare yebotum ya bibia hene bambo so botum asesa ose na ye ka bamba nkani asam aya bambo ne bi bamba oya police fo bobaban oka bamba no ho bi sisara abra iwo oya Ghana police service nkrobata wa ha adam commander ohwa abre na so na ohwa jukwa na so na ohwa oya nkanfua ejizira police station boymin kakra na ofam ho mohu de hen road networks ono na no ho atochima onam de abia abubai sesi ayigina ha ma abede ija to hen yim ho na fire tender ontum ondu ho ye wa miamia bebre a fire service car ororo ho a oni yeye onam road a ontum ondu ho nti ayo na oya how kase bra na me asamre man ye try there you should you put me a connect some roads, smaller roads, why one way. Na no quarry, no, oje mir, oje adajer. And there, oh, there will be a what, ne veranda. Oh, to more over there, waffle fit in the veranda. And as I ask a crabby, waffle and sana, you to me, I had them interconnections are what's them. Coupon. Another, young Shabim, as Sarakasifo, Wabrahapa. And then I say, Abraham Methodist, Oya Calvary, where Oya 126 years or 25 years. I tell you what I saw Methodist about Krumahan, 126 years, and not 25 years away to me. 1 year, Mahanan. No, 1 year tiles, tiles in him. Methodist are sir, and no wood to home. No 1 year tiles were them a danum. 1 year fine, now was a mahan. Oya effort a sir, would me 1 year. By other Mackay, the Yakodarapo, Yada Hasi, Yabo Habado. Yakodara, the one I say, Nebo, and Abado. Yako, name my brother and some of those. Yanko, edge tank on Ukrum. Now, I wonder what I see you, woman. Now, but two that were friend, Oya tank Ukrum. Abandon the missing Sutumaba. You Abra tank Ukrum. Bronibiara Eba, and the Abra from very Abra. Namna wabon abra tanko krom
brema bi wo friend tanko hona wonyim tanko fitters baby owan nkan yakọ technical school where so rekwa only fitter yi panyina or the fitting shop or the bay gwai o friend tanko na da ma bi no wo gwe kurom nti obaji na asase wo ha nti yehwe police station hon asase no ho ni na de osu wonyara tanko nara na obisi dem asoye otedam na ofi wo ze behani na no oye haban nti hon na wa ye de ikrobi kakra nti idzina obadada an tanko panyina obaji hwan no kurom oye tanko kurom tanko kurom tanko no kurom moye ma obada hwan Yes, I hear Yambra. The implementation of the legislation is with the police. And say police now if you build to be in order you to one more ama more oyunkoye what na what to ye. If the Iti yenye honorable Wahab nkomatutwini si no yenye assembly member oshe abra nkwantado asim electoral area meche honorable Moses Atta dodo na fa ni jaru subo nkomo na nsama nsupeja ba no yehwe bi ntachere abo 4 years abasin na one another 4 years next year about to happen bia next aka 2 years aka 2 years yes and some to aba but I see honorable yanhwe aba ba ya assembly member wa ya abra no aban sesa na etuma aboa ma abra etumi yefi beebi ekwekudi beebi minya medawasi na madakoto civil ase na minda na kodwade oto de bien ogwam abra mahin bedanse bebre na okuta na abra pemfo ho hia medawasi bebre because eyi o ma fu bi edwuma na se na nanu na ebusuafo na committee no ambo wa wedwuma no yede no onkodo intersection na kodwade be bia mtwana pia ba no wana meeting na no amfa mam mbe yase man na ye kanu miskan time na meko aka 2 years oda me meko me first time me buy no sebio abra ye wa hochi mebri abohwe Roman school a ina suta ofon kofo papa sebio nyam na adom me ye big gocha me so ma me ko to green age na offer Roman school mo no as suta ofon kofo Sebo share Romans to young almost 70 years in the school now, painting being come with that. Yamnadum, is your coach school. No, why I can't off fair. Damn ball, if you skin, yes, what a man, yes, if you're watering. And maybe I will down in a madam, I know about the cakes. I'm about the battle. Let's continue. Mama do cakes. Because I was share a first station 1 year. In the run, Obuda Oko Oba. Now, a year from. Namasha, Sebio, Massum, and Miss Clark, and me, and made man. It's in both Chen and Anum and me or Sassy. Because Abafuno doesn't mind for a four. It's some coffee won't come for, Mark will pass, Mark will be them. Nay, pay beer, Emma 20 a day. Ne pay there, Mamma meeting a can't come back on where I am. It's me and I'm a task, and I'm so wide, no, I don't yet, only two. I am not no way, no, two. It's in first month, Nimpo, paying my new person poem, but my doom bang for Nankasa, no, I don't want your pain. Say with Anton, a current MP now, but I could see. I see one chin will see dump me, depend down for no. Names made you my year. I parliamentary candidate, the Lantern, no, you, no, parliament, so I parliament candidate, man, no, bar. In my name will semi be who I do see. Mammy, go see. I Cascas will end him. Say be more common kind land and pool. I could see a bomb of a BA because of that as I mentioned, I know bomb. Say be any and below Abraham. Was more can there, see a ball is can as a same man or Baby do easy. Na honorable Peter with Jane in chair Metsida or Kade, Nankasa Butia Huna, Washaden, and $1 son who name or Bokwa Yedman, name or Butcher, or Democoma UND.
dam time no yɛn ne kan no masa on to the community no mo no be ye no because o eba na na akọ ba community nso o krom ha mo nti community no won na bibi a wo butu oza gbo community no nti o de musician sabio me ka se onyi okoi nti kro no na o sa mo o ye nananom na ye pefo e de wozi nti so e dam no se man fam no ma CP na the man no ogbo abra na nkese be den it's because of that it's the okay post baby wo tiobol wo jiska aye nuanum bidum wo so jalu obaji bol iska dan tan mhwe mpo batan po na noise ne mam mo kwatena 7 o'clock to 12 o'clock ansa na ipon dan po mo mpam ni bio mi de peso a na mi led mi ne kasai na le so na oba ma de ba do na obaye abanse sabai was because of ma ben pa wonti obe na nanim yo ka bia metina na ndam sol mi na nam ka bia was so de wonti na otum de sa na obaji no this is beside the yam no e not then so what our market me ba no nsu o ye zo our market be bia obo no musu na obo musu che kokoku sechi ni fie ho mo ansa na akọ Roma school na so mo na mus na eso me bi eba so nye okodi nsi odu ho mo no dam COVID-19 no was obotu bo bia was am community no no kan na bra ye ba no bebi o come here no na cable bebi a the whole day na no so wo no na was botu bo no on den on yi nsi cable no won de won tumtu so o no there was konyesin so why come that assassin man be na me ka che de won for ma won fa konyesin no che ma assassin man me ba so and no be kebia nse ho mo no na mi MC and Sata me ne ka se so e don ko yi na so mo hu duwa me de meye nse mo lobby wai and Sata na ngasa na yan ji ofu na boy no bisa na hin na me de mo tumetu azon be yi na so bia mo tu bia be yi nse bia NDC for on rice ho na container bi su ho mo na so dam container NDC fa hunu ya mota na da bia NDC for on rice no ta ya NDC na water no man NDC water rice NDC water rice okay and now say a hozi why dey kwa motor bed na be yi nse ho mo no mo container no do ma am sem mo container do na mo go su ho mo ada mi tu boho no ni malapai abrama ke bi epo wuyeye epo wan ko tinti bebi obetna bezi no na pe da itu efi wo mo nam so no community ni ye na dia bua nto de dem si wo po ma dem don wudi 1 week bi don we tu su no mi asemfo ye kase ya no kire wo tutu wo no odan ejai odan ejai no nesisi a sebio na mba so na mo ro toilet na o market wo mo no na market no sana formula tin ma on mintu minchire was e ka credit the home in se ka credit the home no o dey check on before and stand na why then 1 million yesu na mo ko hwa danta no na mi 1 billion mi dey be na incan 1 million in se mo ko che 800,000 na 1 gin na wa ka 200,000 mo so do I was ebe asujenya me ka chen mo say na ska was be mi no sa jaru na agura mi za no so ska odi ntem no ma ju say old 1 million no son old 1 billion nam so di me say into I come there we do di nam yed me do mo into ho mo na mo kwa assembly this year me jawo mi we me chana fo wona mo okay am na adam abra me ya mo besin new stadium echi wo mo wala do skelisi miss Kalmidisi. Okay. My love me a chana more. Okay. Will be soon stadium echi wo mo because stadium echi wo mo no na excellency John Dramani Mahama obesi 24-hour economy oza magana na yamnadum me chana fo lobby was mam masuma eden mizeko the adjutant ke baby bi ha mo but no I don't want kwe it me go share MC me so ha bo kwa na ye de kwai yamnadum wa ma 2 acres say the one ye
80 kilometers no am ye 2 yen China for yebisi more is am a 24-hour economy no obeche am presence no Uganda ha mu na oba no nti obodan pa abana obodan po oya achievement ma go we presence no na oba do no nti oya ne pa yam na do my be next month na ya nti me am the China for ono manum no na afran one ne hu edmeda obedu Abraham because emmen prazi mfa nko bebia because nankadamazi wazoko prasa na wazoko inam there's no way isa omuhaba from swabu no nemesian nebisa asema making semizu akotwa Eti ebushafo Honorable Moses Atta dodo na fa ne jaru abon koboyen na yabotye do yakọ yefi abọ no ikupe ma decide na so sese mpempe yare da menyim no se yakọ community antese yenye Ghana National Fire Service mpanyifo yenye obonkomo iyinti na ina yan ba yaba yenye Ghana National Fire Service mpanyifo nkomotwetwe no yahwe na yabo yeho ba de figya ho osande gya oye ankopopapa na so oye tamfo kase pa wo abrabo yim na ina yeho ba yaba yenye odimjeju mpanyifo no yabonkomo yenko mesisia National Petroleum Authority say, Mawa Bambo hu hiya ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya kwenhia na edane menko ho nkwaye wadwen se okosisa petrol anafango no na afenso menye wadwen se wo ben fuel tank enya kwenhia ne ho agwa akodwetwa videos ana pictures na petrol anafango wo hwenso ohua ko wumu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi ameja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa won kwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo se fuel tank bi enya kwanhia na dane amafango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da stay back and stay safe emomo no aya fredum jejumayefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboy National Petroleum Authority ene de bro